Kua roa hariata kahu e tatari ana kia whakahokia mai a Peketā ki tōna hapū. It was a voice of the community, but more predominantly of our whānau, to have the campground under our management and to have it up and running. Hei tā tētahi o ngā kaumātua o te hapū o ngā tikuri a Morris Manawatu, nui te hirahira o tēnei wāhi ki te hapū, nā te mea maha ngā tipuna rongonui ki te iwi ngaitahu i noho I konei. Up here, not the whole hill, but part of this hill is Peketā pā. Peketā is significant not just to our hapū, but to our iwi, because of the history, all the layers of history that have been here. And it started with Māmoe. Some of the ancestors that were on the pā were Tūrākau-tahi, Tāne Tiki, Hui Kai, Tarangi Whakapota. Ko Te Rūnanga o Ngaitahu, rātou ko te papa atawhai, ngā kaiwhiwhi o tēnei whenua, ā ko Te Rūnanga o Kaikōura, ngā tumu whakahaere I tēnei wā. He oi, I ngā tau toru te kau kua hipa, kaore ngā whānau I whakahaere I tēnei wāhi hopuni. I think the importance for us was to have that footprint on our whenua, to be able to manage a business which would bring future employment for our whānau, have a place for our whānau to be able to return home at an affordable cost, yeah. No te tau 2024, ko te whānau maka ngā tumu whakahaere o tēnei pakihi. Nā, he pūngaru ngā wai mo te hapū mai I tērā wā. Unfortunately, with it come racial kōrero and that as well, especially around kaitahu, and that they're just going to leave it to ruins, more or less. And I think for us navigating through that, it was quite a difficult time, especially coming into it and being the new operators of the campground. I think for the Makars, we ended up forming a relationship with them so that it was a smoother transition. Ināia nei, kua tau te mauri o te hapū me te hapori hopuni, nā reira ka kōkiri whakamua rātou ki ngā whakāhu hei hapū I runga I tēnei whenua. Really, it's have Ngāti Kuri stamped here in the campground. I mean, we've got Peketā pā right there, so bringing our pūrākau to life within the camp and bringing our whānau home is one of the main drivers. No tēnei wiki, ka whakae a Te Rūnanga o Kaikōura ngā tāpui hopuni ki konei. Nō reira, he tino hari e nei kai hopuni. Hora Kairangi Nicholas, Tahu News. Ko te reo, te take.